간다이스가 렌저 뽕크즈 미스즈 sen kancha bilirsin sürüsün deyen surokup geldi. Anduktan bugün 4 dilde men söyleyip özüm cümlünü aytıp bereyim. 私は28歳です。日本で生まれて日本で育ちました。24年間は日本で育ち、生活をし、4年間は日本以外の海外で生活をしています。今はキルギスに住んでいます。В Кыргызстане я жила в Таштово и работала учителем в физкультуре в школах. И я интересуюсь спортом и путешествовать и играть на комзи. Why I can speak English? I think it's because I started studying English at the age young and I've lived in Australia and Canada